Kgotso weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ho yona re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Mme ha jwale re ntse re tadima re lekola mantswe e leng ditheme a hlahang ka hare ho mefuta ya phuputso, mme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Ha jwale re tadimme lentswe mohopolo e leng concept. Na mohopolo ke eng? Mme re ithuta sena ho ya ka Deleuze le Guattari. Mme videong e fetileng re felletse moo re neng re bua ka concept e nngwe le nngwe ke palo e atiswang e le multiplicity. Le ha e se palo e atiswang e ka conceptuehang ya ba conceptual, mme ho totobetse pokello ya lethathamo la dintho kapa menahano ha se concept. Ra etsa mohlala, metsi a lewatle, shweshwe, dijo, dibuka tse ntjha, kofi, jwalo jwalo, ha se di-concept. Ho fetolela lethathamo lena concepteng, kgokahano ya palo e atiswang e leng motswakwane re ile ra thwe ke chiffre, o lokela ho fumanwa ho lona lethathamo lena. Mohlomong re ka ba ra etsa mohlala ra re dikontsi tsa kgotso ke potso e re ka reng na yona he e ka ba concept, ke mohlala fela. E le ho bitsa lethathamo la dintho ha se di-concept. Ke ka ho re ileng ra re ha re hopotsane re shebe na Jacques Derrida moo a bontshang na mohopolo e leng concept ha wa kopana, mohopolo o mong le o mong o incoherent, ha wa kopana. Ka etsa mohlala ka moo a etsang thuto ya mohopolo o sa kopanang e leng puisano, communication, moo re ile ra bona ho ba le dintlha tse ngata hakakang ka hare ho mohopolo o e leng communication, ho bitswang movie sender, molaetsa e leng message, le muiswa e leng receiver. Mme ra elellwa na ho ile ra hlalosa taba tseo ka hare ho economic, tlhaloso ka tlase ho bitswang economic, e leng ho thweng ke restricted economy. Ra sheba le aporia ya eo re reng ke bophetheho kapa closure, mokwallo. Ra boetse ra sheba hape tlhaloso ya puisano tlasa uneconomic moo thweng ke general economy. Le teng rana ra sheba dintlha tseno tsa qanollo ha hlaha tse ngata ra ba ra fihlela ho ditshego le tse ding yes, jwalo tse bontsha hore kaofela di ntse di hokahana le mohopolo o le mong. Sena se tiisa taba e reng ha rena ho bitsa lethathamo la dintho fela ra re ke di-concept, empa di lokela di nyalane. Ha o concept le karolo kapa ha o concept e karolo e component e le nngwe to concept e nngwe le nngwe dikarolo di pedi bonyane. E sita le concept ya mathomo original kapa originary e qalang philosophy e tlameha ho ya ka moelelo e atisehe e be multiple. Hobaneng ho le jwalo? Ya pele, ha ho molao o reng philosophy e tlameha ho qalwa ka concept kapa concept ho qadilweng ka yona e lokela ho tshwana. Ha re sheba Descartes, Hegel le Feuerbach, mohlala, ba qala philosophy ya bona ka ho fapana ha di-concept ka bomong, jwalo ka nna, cogito, ho itseba, absolute spirit, le kganyetso ya bomodimo, materiality. Ka hoo, haeba philosophy e qala ka concept, e lokela ho kopanya concept le ho tiisa na hobane eng e kgethuwe e le e qalang. Ho feta moo e lokela ho tiisa na hobane eng concept eo e le qalong. Empa sena se a phelephanyetsa hobane qalo e leng beginning
e le concept ke palo e atiswang. Hape o lokela ho tiisa na ke concept ya qalo efe eo o e kgethang ho e sebedisa. Jwalo ka motho ena Feuerbach, mohlala, o ne a hanana le filosofi e theilweng hodimo ha tsela eo batho ba amanang le tlholeho ka teng le ka moo tlholeho e ba amang ka teng, esita le ho hanana ha bona e le batho. Filosofi e lokela ho qala ka kamano ya yona le motho, e leng empirical observation, mme ho ya ka moo motho a etsang ka teng ho a hokahana le tlholeho. Ho Descartes ka nqa e nngwe, filosofi e qala ka ho lohotha, e leng ho etsa reflective doubt, mme filosofi e awa ho tloha moo, e leng nna, cogito, nna e le concept ya ho qala. Mme tlasa yona re ka sheba dintlha tse latelang. Mehlala e meng ya di-concept le palo e atiswang ke nahana ke imakaditse le nna, kapa ke a bona ho nna ke motho sele ke moditjhaba ho nna. I think I have surprised even myself, kapa I see that I am a stranger to myself. Mona o na le dikarolo tse tharo tsa nna, self, ho thweng ke je ka puo e nngwe, e leng kgetsi, mongodi wa maikutlwana, nna. Ntlha ya bobedi ke lekoya, e leng ho thweng ke real. Ha re bua ka real, re bua moo ho itseba ho kollang teng, ho itseba ho sa nahanweng. Ntlha ya boraro ke moi, MOI, e le ho elellwa ho itseba. Mona keng ho thweng ke agent, the implied right of this comment, kapa the thing, the real, the unconscious ground of basis or identity. Moi ke conscious identity, ho elellwa ho itseba, e le hore bile ka dintlha tse tharo re itse ke nna, self, e leng moo re reng maikutlwana tswa ho nna. Hape ra bua ka nna e le ntho, e le real, moo ho itseba ho kollang teng, ho qetella ke re ke nna, ke hobane ho na le moo ho kollang teng. Hape moi ke ho elellwa ho itseba, ke a elellwa, di tharo. Mohlala o mong wa concept e le palo e atiswang ke mona moo the reader, ho na le sengoleng sa archive fever, o bua ka archaeology, archive e leng sehopotso, memory e leng meme, psyche, amnesis kapa forgetting. Re ka bua ka tebalo, hyphonym, kapa icon, original, lekoya, copy, e leng phetako, phetapheto, takatso ya ho ipolaya, lerato la ho shwa, jwalo jwalo. Ya pele kapa ya bobedi, motho wa lekoya, ho a mehleng kapa qalo, ho tshwarehang, ho nalane, ho teng kapa molao. Ka Senyesemane ho itsweng archaeology, archive, memory, meme, psyche, amnesis, forgetting, hyphonym, icon, origin, copy, repetition, compulsion, death drive, eros, thanatos, first or second, original, principle, primitive, concealment, physical, historical, ontological, commandment. Jwale ha o concept e nang le dikarolo tsohle e tswe hona e ka eba morearea, chaos, tlhweko le bonolo. Ha ya ba le tsohle, e tla baka morearea, e tla hlweka, e tla ba bonolo. Ka ho concept ka palo e atiswang, e leng multiple, ke ho bakwang ke dinthwana-thwana kapa ho jereng haholo, ho loaded, ho jereng haholo, ho empa ho fellang kae. Hape esita le concept e kgolohadi, e sepharahadi, e shesheneng tsohle, e tlameha ho hlaloswa ho ya ka kwatipa, context e itseng. Di na le moedi ho ya ka kwatipa o di pholosang, ho morearea,
wa ho ba le dikarolo tse ngata haholo. Ka mantswe a mang, concept e nngwe le nngwe ho ba concept e tlameha ho ba le moedi kapa mothinya contour. Empa mothinya contour ona ha o lekane, o irregular. Mothinya e leng contour wa concept o moelelo o yang ka palo e leng sum, palo ya dikarolo components kapa mothinya contour. Ke ka lebaka lena concept e leng qalo. Ke ka lebaka lena concept e leng qapodiso, a matter of articulation, e leng ho kgaola, cutting, le ho kgaoletsa, pholohwaba, of cutting off and cross-cutting. Hape concept ke kepola, a whole, hobane e akaretsa dikarolo tsa yona e leng di-components di mmoho ka kamano ya tsona ya bonngwe ya unity eno ya tsona. Empa ke kepola e matlere, e fragmentary. Hobane eng e le matlere? Ho fapana le ho momahana ho ithusang hore eske ya wela moelelong wa morearea wa chaos. Concept e etsa se seng ho tswa moreareeng, empa e keke ya satalla kapa ya momahana, hobane morearea o ka e ranthanya wa etsa destroy. Haeba concept e satalletse haholo, e le too static, mme e sa momahanolohe, e le hore re ka re does not become an open system, e fellwa ke nako. Ka hona ha e tsamaellane le lefatshe le fetohang mosafeleng. E tlameha ho ba maranta kapa e bulehe, e sito ho tlama metjeatjea, e be loose ends. Ka tsela eo e sala e le sweke, e le flexible. Concept ya tswelella ha e dumella concept ya tswelella etsa persist ha e dumella morearea chaos o fokolang, kore ya ithaburanya e nto tsitsa. Concept ya tswelella etsa persist ha e dumella morearea chaos o fokolang, hape ya ithaburanya e nto tsitsa, e etsa just. Takatso ya ho robala le motswadi ho etsahalang baneng ho latela Freud's Oedipus complex ke mohlala o motle. Boqapi ba Freud ba takatso ho motswadi ho ya ka botona kapa botshehadi e totobatsa dikgang mosafeleng, endless difficulties. Mong a ka fella mona kapa a ananela thuto, a etsa acknowledge thuto eo a ka e fumanang ho ithuta ho tsona. Mong a ka fella mona kapa a ananela, a etsa acknowledge thuto eo a ka e fumanang ho tsona. Motho a ka dumellana le Roy Schafer ha a re ke ho ba jwalo ka metsi a foro, adaptability, ho fang concept takatso ya ho robala le motswadi ho etsahalang baneng ya Freud, e leng Freud's Oedipus complex. Matla ao e nang le ona o re ho rona e leng bona di-psychoanalysts, ho kang metsi a foro, adaptable, ho tshepahalang, trustworthy, ho sheshenang tsohle, inclusive, ho tshehetsang, ho supportable, ho thusang, e leng mmoko, e leng storyline wa tsona kaofela ke takatso ya ho robala le motswadi ho etsahalang baneng ya Freud e rarahaneng, e kenyeletsa le dimakatso, surprises tsa yona. Mohopolong e le notion wa tsa pele, order of priority, kamanong ya di-concept. Ha o re concept e tla pele e etsa precedes kapa e tla sethathong before e tla ho sethathong pele ho engwe eo, ka ho
e tla itshetleha ka yona ke potso eo ko bolela na e tla itshetleha ka yona. Mohlala, motho e mong e leng another person o tre na ho hlokahala ho thwe ke wa bobedi ho wena, ho boyena e seng ho wena, ho boyena eo leng self ya hae. Ho ipolela fela tje karabo ke ee. Ha re ipuela fela tjena re ka re ee, mona re tla be re rarahana, kapa mona re tla be re nahana hantle-ntle, re tla be re mona re tla be re nahana tjena, mona ke nna pele, here I am first. Kamanong leo e leng ho sele ho yena, kamanong leo o leng ho sele ho yena, pele ke nna, to whom you are another, to whom you are another one. Motho wa bobedi ko sele, empa haeba ho jwalo o moditjhaba ya makatsang, ya sa utlwisiseheng, o leng ya re sa mo utlwisisi, not perceivable object, ya hlahang thoso, popping up tshwantshong sa monahano wa ka, hobane ke motho o sele kwana. Motho o sele ke moetsi hape, e leng subject, ya hlahang monahanong wa ka e le moetsuwa. Ho jwalo that motho ele re reng ke moetsi, empa monahanong wa motho e mong ke moetsuwa. Hobane moetsi ho fapana le moetsuwa e leng object, kapa ka ho topa re kare hobane re bua ka motho o sele mong ya tshwanang le nna, eo a senang mmele fela empa ya boetseng a na le monahano o tsejwang, kapa monahano o sa tsejweng o ke senang sebaka ho ona. Ka ho topa re hobane re bua ka motho o sele mong ya tshwanang le nna, eo a senang mmele fela empa ya boetseng a na le monahano o sa tsejweng o ke senang sebaka ho ona. Monahano wa ho sele ha se karolo ya setshwantsho sa monahanong, e leng my field of perception. Ka hoo sena ha se moetsuwa eo ke monahanneng, empa ke boyena, ke moetsi, e leng subject, ya hlahang ho nna. Sena se boetse se bolela nna ke moetsi ya hlahang e le moetsuwa motho mosele. Ho nna ke moetsi, empa ho motho e mong ke moetsuwa, hobane le yena o nahana ka nna ka moo a nahanang ka teng. Ka hoo ke motho sele ho moetsi yane, ke moetsuwa ho moetsi yane. Ho lokile he. Jwale ke setshwantsho sa monahano wa mang se lokelang ho tla pele? Whose visual field comes first in our encounter? Mona re thulana le bothata ba menahano e sele, e le bongata, plurality, ba baetsuwa. Kamano ya mphe ke ofe? The relationship of reciprocal presentation. Dipotso ka nna Easter le ka o sele. Ntlha e nngwe hape, di-concept di qapuwa kapa di qaptjwa e le mosebetsi, function, wa bothata, problems, bo nahanwang, bo utlwisiswa kapa bo entswe hampe. Bothata bo e kang bona bo etsahala e le diphapang, anomalies, monahanong kapa menahanong ya rona e kgutsitse mabapi le ka moo re hokahana le tlholeho ka teng, e leng field of experience. Jwale re ka re nahana ka tse bontshwang ho filimi e bitswang High Anxieties. E tla hloka ebe o ka e sheba o tle o tsebe ho utlwa taba tse ding tsa sena se bolelwang. Kamano ya rona le tlholeho, e leng experience. Ho teng ka nako e itseng lefatshe le kgutsitseng le phomotseng. Hopola na lefatshe le emetswe ke eng ka science? Ka science ya man ya Newton. Le emetswe ke eng ka science ya Newton? Hopola na lefatshe le emetswe ke eng ka science ya Newton, Newtonian science. Hang sefahleho se tshwileng se hlahella, looms up,
se shebile hong ho tswa setshwantshong sa monahano. Sefahleho se tshwileng se hlahella se shebile hong ho tswa setshwantshong sa monahano ho ke sa ho boneng. Nahana pele ka sefahleho se tshwileng documentaring e leng filimi ya Poincare. Empa sefahleho sa Lyapunov se hlahile pele. O ka nahana hape mona ka Gauss wa mathematician wa dipalo wa Metze ya lepileng sepakapaka se kwalehileng curved space, ya lepileng sepakapaka se kobehileng se curved, le mepoto wiki notion e reng mela e bapileng e ateana kapa ya kopana. Ha o tsamaya o lebile pele fela, o tla kgutlela moo qadileng o sa tjhetjha. Motho osele o totobatsa bothata bo fapaneng ho tswa ho moetsuwa kapa moetsi le bonna kapa osele, moo motho osele a totobatsang sekgeo gap setshwantshong sa monahano wa ka, e leng field of perception, monahano o ke senang sebaka ho ona. Ka hoo, ho fapana le kgwao, ho ipeha haka ka hoo ho fana ka kgwao ka ho ipeha haka, ka lebaka leo hlile ka taba ena ke setshwantsho sa monahano wa ka, monahano o ke senang ona ka ho monahano wa motho e mong, ka ho tlisa kgwao. Mona motho o sule o totobatsa bothata bo fapaneng ba mafatshe a fapaneng a ka etsehang. Ha re tadima difahleho tse pedi tse tshohileng tse sa tshwaneng, difahleho tsa mafatshe a tshwileng, tse tshwileng hobane di fapane ho seo re nahanang re se tseba hantle. Hape mona motho osele e le sefahleho se tshwileng o totobatsa phapang e hlahang saentsheng, mme sekgeo sa phapang e leng anomalous gap se supa lefatshe le sa tshwaneng le laka. Ka hoo Deleuze le Guattari ba supile, ha re tswa tabeng eno ya documentary eo, ba supile ba re lefatshe le ka etsehang le possible ha se lekoya, ha le real ho rona, kapa ha le so be teng ka kelello ya bohlale kapa ya ho ya ka motho ka mong, empa le teng e le mohlolo, e le phenomenon kapa morero, intention, ke ho bolela e le moetsuwa wa kelello, e le se monahanong. Sena se bolela lefatshe re nahana ka lona le tla sala le seo le leng sona, re bua ka lona kapa re sa bue ka lona. Ho bua ka ntja ha o bolele ntja e ba seo re batlang, yona e tla nne e sa le real, e le lekoya e le ntja mono mo tlholo e entseng jwalo. Dipolelo tsa rona ha di etse be ho hong e jwalo fela. Ho a lokela ho hokahana le tlholeho, ho qapa di-concept. Ha ho lokele ho be le China hore re qape China, empa China e teng jwalo ka ha motho a ka o tshohile. Ho lekane ho rona ka boteng ba China ho qapa concept ka yona, ho e fa lebitso le reng ya makatsa. Ke mohlala o batho bana ba buang re ka bapisang taba ya bona. Ha re bue ka nako hape, e leng diachronic or time dimension, concept e nngwe le nngwe e na le nalane, history, e leng nako, empa nalane ena ha ya topa, e tswedipane. Di-concept ka mora ho nako e itseng di feta mathateng a mang, e leng through other problems, kapa di fete ditsiketsing tse fapakaneng onto different planes. Kwa tipeng efe kapa efe kgafetsa ho na le dikarolo, di-concepts, di-components tse tswang di-concepteng tse ding tseo di amanang hantle le mathata esita le dikwatipa tse ding, dikwatipa tsa pele kapa tse latelang. Mohlala, re ka sheba mo Revolt ya Professor Christopher.
Professor Christopher moo a buang ka revolt. Di-concept hape di hokahane le kgokahano ya tsona ya jwale, present connections, dikamano tsa tsona le di-concept tseo di leng mmoho kwa tipeng e tshwanang. Mona di-concept di kopana le tse ding, di a tshehetsana, di hokahanya methinya, contours, di buisana ka mathata, di etsa articulate ka mathata a tsona a fapakaneng. Hape ke tsa philosophy le nngwe le haeba di fapane ka nalane. Ka tshiya e le nngwe e leng synchronic axis, ka tshiya synchronic axis, ka tshiya e le nngwe, concept e tla etsa lekala, branch off, le yang di-concepteng tse ding. Concept ha e hloke bothata fela bo ka bona e hasanyang, e etsang di-concept tsa pele, empa ke mateano e leng junction, ke mateano moo ho teanang di-concept tse ding. Mme ha re sheba yona tlasa ntlha ena, mohlala, motho e mong ke bothata bo thatafatsang lefatshe la ka. Haeba e mong a sa bone dintho jwalo ka nna teng, ke potso. E mong ha bone dintho jwalo ka nna, jwale ke ho thatafatsa fatshe la ka. Ke mang eo e leng yena ya hokahana le tlholeho ka tsela e nepahetseng ho feta ba bang? Na ho teng dintho tse bonang tlholeho e leng real thing ka tsela eo batho ba bonang ka yona? Haeba ho jwalo, tlholeho ke eng? E leng ntho e reng ke real thing ke eng? Haeba e mong ke moetsi, ke subject of the field, o iketsetsa setshwantsho monahanong, perceptual reality, monahanong wa hae, mme nna ke fetoha moetsuwa ha ho tjho jwalo. Haeba e mong ke moetsuwa, object in the field, ka hoo o fetoha boinahanelo, imaginings ba ka. Na nna ke moetsi kapa moetsuwa? Ke mang ya tlang pele, ke nna kapa ke yena? Jwale ha re shebe hape ntlha e nngwe, concept e nngwe ya philosophy e sebetsa, etsa function e le mofuta wa borokgo, a kind of bridge, e le mofuta wa borokgo eo ka yona re shiftelang ho e nngwe, re lebang ho e nngwe. Mohlala, concept ya motho o sele, e leng other person, e le maikutlo, expression a lefatshe le etsehang, le possible, e leng possible world, setshwantshong sa monahano, e re lebisa ho isa hlohong, ho etsa reconsider concept ya perceptual field, e leng palo le lepatlelo, medi le kgubu, leraka leo molebo o metseng teng, ketso e amanang kapa ketso e amang moetsuwa hape e sa ameng moetsuwa, le moetsuwa ya teng, bolelele ba le botebo, e leng hore ka Senyesemane re bua ka figure and ground, margins and center, moving object and reference point, transitive and substantial, length and depth, palo le lepatlelo, medi le kgubu, leraka le moo molebo o metseng teng, ketso e amang moetsuwa hape e sa ameng moetsuwa, le moetsuwa ya teng, bolelele le botebo. Hape mohlomong le ho etsa concept e ntjha ya sepakapaka sa monahano, e leng new concept of perceptual space. Jwale hape ntlha e nngwe ke tikoloho, zones, tikoloho, dikarolo kapa dintho, endoconsistency le marokgo, dikamano tsa di-concept, e leng exoconsistency, mane ke endoconsistency dikarolo, mona ke exoconsistency. Ka mateano a di-concept, ha se dikarolo kapa dintho, e leng endoconsistency fela.
jwalo ka ha ho boletswe pejana, empa ho teng le dikamano tsa di-concept e leng exoconsistence, mateano, di-joints kapa dipuisano, articulations, ditsiketsing le di-plane tse tshwanang le dikwatipeng e leng di-contexts. Concept e nngwe le nngwe e okga kapa e amana le di-concept tse ding e se ka nalane ya yona fela, le ka kgokahano ya yona, e amana le di-concept tse ding e se fela ka nalane, empa le ka kgokahano ya yona ya jwale, kgokahano ya yona ya jwale. Ka mantswe a mang, di-concept di hokane ka marangrang ka bobedi, ka nako e leng temporal, le ka sebaka ka sebopeho spatial. Ketsahalo e leng event e hokana le letswalo trauma, lekoya real, se etsahalang e leng happening, lentswe le moelelo e leng difference yani ya yena the reader, difference, se kekeng sa etsahala, the impossible, honna le e leng there are, hona le jwalo ka letswalo e leng trauma e hokahane ka lefito not, ka mokgubu kapa kgujwana umbilicus kapa navel, ka peo e leng kernel, ka letshwao e leng symptom. Di-concept ka hona di namela kapa di etsa extend ho bo sa feleng infinity, mme ha di etswa ha di etswe ho bosiyo, ha di etswe ho nothing. Jwale re tlo tla re sheba nako e tlang mohlodi wa concept e leng the conceptual point. Ha jwale weso ke kopa re kgaotse mona, ha re boele re teane hape videong e hlahlamang ha elale.